Hello gagayam na imbag nga oras yo, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ilyang, saan napod no anagan ti intay drama ita. Ngam sakmay na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa gagasa kan amin nakabagyan na dita naggasikan kan ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti kuna ni Kabsat Ilyang, dirman ang biyanang, agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, at dalas lastog wenno palpalang guadming agasawa. At daornong mi iti bangko, kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong tayo bangko? Ay na, Rosito, di na magmuman di kalmanan, itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo, ala kayan. Madanagan na ngamin bakay. Ang mga numabangkrap di bangkaw, sa pay dakkel tinaiduling ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo makapadana ka talaga. Iyak maiturturugan panunutan day ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan ta nga iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan ba kay? Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun ta nga iti dakil abalay, kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay ba kay basik kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ito'y balay ta. Kadamot ang babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan ba kay agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti saan ta pa'y nagretiro iti trabaho ta? Sa nainayon pa, tay inted da kwartata, edi nagretiro tan, lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dya. Awan problema, tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garo, planuan tan, ti panagpatakder tay ti balay ta. Tapnomal pa sa dagaws. Ay na, napintasan to'y balayo nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na lay tuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan nyo nga iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan, dagiti aso kan pusa, to'y daan na balay. Ta ijay kami to kabarbaraw, abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay iti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay shopping. Gumatang kayo iti agkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo ti balay yun. Kaya mingarob mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidak kalabalay. Kat dudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon yati kayat may, isuti aramidon may. Kat awan makalapid kada kamay. Kwartami mo, ti aramaton may. Iso nga awan, ti asino man na makibiyang iti panggadang may. Ha? Uwing karaw, nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intangarulan. Agora ka. Ah, Apay, anagbasit tabag mo nga eh.
Umanay nga ron dita, ti iruwarta kwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya, agar aramid ka ba bakitan? Di pa ikot makitkitan ti kargahan na kwarta. Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas lagagangay la ti kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po utak kasi nipdot da nga ikubag. So masapaw ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wen nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tama nga no isuman ti pagsaksakit ang tinakamdan karon. Baybayan tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Wen ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso baybayan tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw ka bagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kan adama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya, Kaya't mimot apadasan ti agbalay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yawn ka bagays. Basik nga raw. Kaya mitay dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga ron kanya kung tidaan na balayaw ka bagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pag yan ang dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan a balayaw ka bagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danowan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn ta dadakkel a balay da ka bagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaon. Iso dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata ka bagays. Day talagayam. Mano nga istures ti imbagami ti karpintero. Rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati. Kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya no 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ta ti may kaalaw. Sa bagay. Mabalain. Agam. Ay, umdas nga ta. Ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala. Kawa na. Si Kamala ti narawat iti karnikal. Ah,
Ano siya, kuray itlog ngayon na daw, awan problema. Si Kamula tinapilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggastusan ta. Nalang nga raw. Aginot ta, tapno makabalay ta, iti dakkel. Lakay, nakagawa kaon. Na, mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayat di pala ngayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayon gagarak tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, ti may sangal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Anusan tan? Uray ta, italaday ta wilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nana Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, inton malpas ti balayaw. Ay kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho itaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, lata, kikay. Rayam nga raw, da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkel na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kintatang abalay da bakit? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanon day jay. No panganan da nga ta iti dakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit yun lakay da. May mayatin di kas jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit. Ay kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilatay ti tricycle. Ornongon ta kidya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis lakay. Ay, siya pa'y daw. Ado pa'y ti paggastusan ni ti may patpatak. Tarabalay ta. Agi na natawan ba bakal? Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa'y lang araw ti waiting shed. Nagrigat gaya men tagi patak dari dakil balay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tay ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan no malpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y ladyan alpas. Kurang samit ti urnong tan. Anya? Ay, kunak man no kunam nga umanay. Kasta magamain kimbaga ti karpintero. Ngam di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day jay. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalaan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagiti anak ta. Rasan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ko.
Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kay, nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatagan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumusta ti balay yo, nanang? Nalpasan? Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado at akkel din nagastos yo ijay. Wana, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami di ti balay, nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun ngay amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Huwag magkidi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo ah. Sanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi jay. Amok ti style da nanang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid da lakay. Nagdakkel mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito'y idi. Dahito'y tulak nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Adu pa'y di magatang ijay. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod dahi ti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakit? Adamanin gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kay, kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pa nakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti tao, na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-tala kay. Kay pangalaan ta nga rod nga iti kwarta. Awanan, naibusan ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw, ti paglunan dita. Sa nabalay, tadamot tayo pensyon ta, pagbayad ta. When may kindi nalang araw, aglun ka man rin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taro sitaw. Hey, when garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. Iso na lang ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pala lagi dyan. Ay, saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay utangin tamadin dam amaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ikabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa ikabagay. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua.
Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak pa'y mart. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan kabagis. Ngam saan mi paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak dito third floor! Dito si Ritra! Abay aya! Ayan mo aya, mate! Adak, dito yung first floor! Umay ka ba taday paramin kuking ka? May nay na! Sikati ada ka sa pulan na! Di sikati umay dito third floor! Darasan! Daisan! Masado takla nga bumaba! Unay, makabandog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ta ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulag. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Chika! Alam ti may sa kudsun ni Jai. Kun taipungan, kun ulus mau. Ta maturog kay Jai no kaya mau. Hey, bandak mo ita. Mabuti nga no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sama agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ah, Ay, awan pa'y pagbayad. ay. Una yung tikas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Sana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka mahal. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Taray ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kambutan. Di ka muagsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta, amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Ay, uy nga raw nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi iti agbusbusi na iji baba, nanang? Ay, andama na dagiti umayag singera nakaw. Ah, agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay motang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw.
Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil lat tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, digusak kan aminan. Pasaray saan mi matlama usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel a balay, nang runa ita tainutilen ti asawak. Alakastan, toy gayem mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tangina kada kayo amin. Manang Biyanang! Kapadasan ni Kabsat Maring san naapudno anagan ti intay idarama ita. Ngamsak may na hello mampay kini Maylin Lawigan, ni Jasmine Rivera kini Carlito Callejo. Kastiman di ko na ni Kabsat Maring. Dear Manang Biyanang, may hiligak ngagpapintas, isa parlor ti ayuyang ko. No agsweldo ti asawak, idiretsok iti parlor, kat umutang aklatan iti kanan mi, tapno sana madlaw nga iparparlor ko ti sweldo nila kay ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Rudiang, kwarta man lakay. Inak gumatang iti naimas nga sidaan tayo. Anyat kahit mo nga sidaan ta, iso ti gatangak. Gumatang ka man nga ro iti pang pinapaitan maring. Ken gumatang ka iti abasto tayo iti makalawas. Sikan ti makamo no anyat gatangem ama sida. Basta pinapaitan ti sidaan tayo ita. Sige nga Rod, si Kati Matong pal, Rudiang. Anti Saleyang, mabalente umutang iti makan ito'y pakanam. Ay na, nasa papay apan nag-uutang ti kastoy nga oras, mareng. No kaya mau, agsublikan to intun madamdama. Naimbag ano adan to pa'y mabuti nga si Daan, ante. Ada, saan kami amay ibusan itilako may amasida dito. Sige nga Rod, ante. Ada pa yung arod papanak niya. Apag isunto no madamdama, basta pinapaitan ti utang ka, ante. Dua nga order. Ala, agsublikan to intun madamdama, kaanakan. Uy, kakay. Kulayang man dato buok ko. Ala, katno kakulkulay laang day ta buok mo. Awan pa'y makalawa sa napalabas. Saan nga balin? Hangka nga madanagan no madadaal ti buok ko, basawul ko. Hangkamat nga pabasulan. Anya? Apay, anya man na nakulay ti kayat mo aya. Naumaak nga ro dito'y buok ko. Kulayamanan man iti birdi. Padasak mamat deta nga kulor. Anya? Ay, saan na makain na to'y buok mo? Agsusukat ti kolornan. Kasimat. Dry launa yun to'y buok mo. Saan nga balin basta masukatan ti kulor na. Nagmadimat nga men ti orange nga kulor. Kasla nga aglat-lati. Sigurado ka. Ay, numauram to'y buok mo, di nakpapabasulan ha. Un, danag mon aya. Sige na, kulaya mon. Ne, aduman ang tilakom nga daing ita, Uncle Islaw. Ay, way, kalakan. Kasimang patang iti order ko itayag sapa. Ay, kat, adamanan nga rod ti mautang kon, Pautangan nakman, Uncle. Ay, kita na. Mangpili ka iti utangam. Ay, yaman na, Uncle ko. 5 nga klase ti, utangak niya. Mabalin. Sagdudua nga supot. Nakita na. Makamuka ka anakan. Nanang, buludak man di talo nga dadakkel nga biga uyo. Nay, pangananwa may tinagado abiga o maray. Basta ada pang usarak. Sige na,
Buludak jay bigaw yun. Darasan nyo kat ni Aldawan. Nalala, mabiit lang nga raw, anak ko. Data, naiplastar ko na ito'y bigaw na ito'y dahil nga inutang ko kanya uncle ko. Kampay idi. Syakti nang idaing kadagitoy. Saan nga madlaw ta sa wakdatan? Tanala ka nga mamat pati dayjay. Amin nga ibaga kat patian na. Dandanin sumangpad di asawak. Iso nga agawa ak nga ipapudot to inutang ko nga si Dan me. Tapno kasla kalot-luto. Ngamnahan na nga mo nga in-take out ko man ng datoy. Adamutan ni asawak. Ay, nagsapa ka ita, lakay. Why? Awan na kataktaga ka nagawin ba kay? Yan, nagpanglumot ng tilot-lutong ba kay? Wen lakay. Pinapaitan ti baka ko naman. Naimas datoy. Agsukat kan tamangantan. Mabit lang nga ron ba kay tanay? Makapabisin mo talot-lutong. Maring bakit? Awan mo't karga tayo, right? Kurak man no nakitsinda ka. Ay, inidap kon jerep ta nagdakal ti mabayadan no nakaon nga kanayon. Agad, ayan lagi tayo pinaling kayo nga. Dagi jay daman ni. Makitam dagi jay nakabigao nga nakabitin ijaro bayan. Indaeng kon dagi jay pinalingkek nga masida. Ay, kasta aya. Adi pasag adaeng tisid-sidaan tan bakal. Katalaga nga kastala kay. May mayate kasta tapno makatipid iti bil ti silaw. Pag ginanaan tapay mo't ajeref ta. Nay, sa bali man ta kolor ta buok mun maray. Hapay day ta, agsusuka mo ti kolor ti buok maun. Nagmadimat nga men dyan na udi nga yung kolor da ito buko. Antid na. Kasla nga aglat-lati. Ede, nakarkaro day ta grind nga in kolor mau. Apaw, makasisirap. Madiaya, ante. Nagalas. Ay maya mo latay natural a kolor ti buok Nangisay, kasjay. Saan mo bagay day ta? Kwarta man, Ruding. Inak makichinda. Sikay, adaman ni pagatang kaw. Anyat ipagatang mo ngay. Gumatang ka man iti martilyaw, napukaw mo iti martilyotan. Jak amo no dalang bulod. Jak malagip. Dahito ti igatang mo. Tay nangin at igatang mo, tapno natibker. Dahito mo ti pakitsindam. Ay, nayo naman dato'y pakichindak, lakay. Ta ilakam kunti para next week. Alang nga ron. Atoy bakit? Anya, pabaliwan man ng ti kolor ti buok mo, maring. Wenta nagmadimat datoy. Hangko kanumat nga bagay. Pabaliwak langan iti duyaw. Ay na, pasensya kan. Ngamjak mabalin na kutsin ta buok mon. Naparigat una yan. Uray, pilitin nak, manjak. Siyempre, no madadaal tibok mo, siyak ti mataksan. Madadadaal to pa yung tabuok mo. Hangkamat nga pabasulan no madadaal datoy. Promise, uray na yung naktibayad ko. Ay, manjak, maring, urayan niya tibagbagam. No kayat mo, pang treatment lang ti kabil ko di tabuok mo. Tapno lumamuyot kan sumilang. Ay, sige man nga ron tani. Nagsugpat ti buhok ko. Palamuyo taman nga ron. Kalpasan na kat kukwanak niya kan agfoots paak. Antid na, umutang akman iti sidan me. Na, basta umay ka, umutang ka. Pasigmut nga utang ti alalaam dito'y pakanakmutan, maray. Ay na, di balita nakabakbak ng kamango, ante. Share your blessing nga ron nga kunada. Ay, Para buram dagiti kas kada kami nga awanan. Nang ron na kada kami nga kakabagyam. apay, saan nga irimrimate, nilakay mo ti sweldo na ken kaya.
Mang tadmat ang ambasit isweldo na. Ah, Sige na, ante, pautangan nakmanan. Saan nga balita nakalista mat dagiti ututangak? Bayadak tumat lang. ala nga raw, mangpili kan iti alaem. Anyat alaem aya. Dua nga kwa. Dua nga order ita adobo kan. Dua nga order ita bukal ti munggo. Nagimas mo talinutom amasidan maring. Wanatap no map nakalakay. Sige mangan tani. Kapudpudutan na. Naimimas nga minti mangan no napudot kat. Hala, mangan tangarudan pa kayo. Ano, nagimas ang tayo bukol ti balatong. Dagon, tayo impagatang ko ang martilyo nga. At amot lang, nakagatang ka. Ay kwa. Awan mat. Naibus tila ko da nga martelyo. Lansa lang to'y naalak. Anya, nagadualan sa diti balay. Jay martilyo ti kasapulak. Yag mo nga ron ti igatang mo kuma, ta syakton ti gumatang iton bigat. Ay awanan Inggatang ko nga ro di lansa. Anya? Nay, apay nga ada ka maring. Di mo ko na, pasukataman ng ti kolor ti buhok mo. Haan. Anda ko malang ti damagak. Anya day tama rin. Kwa. Ay, ada mo nga agsimsim pa iti kay day. Kaya't ko mga papos ko lang dato'y ta nag-ingpis. Ay kanado Ado, dagiti gagayim ko nga agar-arami di ti kasta. Kanjay agi sa extension iti kurimat-mat. Ada mom. Kabailan na nga rami din dagita. Ta kastang haruti trabaho di gayim ko. Ay, sige man nga rod kakay. Ay, nakay nga banda day jay. Dita abanda ti pagnaam dita. Sa kanto agpakanawan. Kalpasan na agpakanigid ka. No ada makitam agasulinaan. Agpangato ka. Sa kanto manen agpakanawan. Kalpasan na. Kuyugan na klangan. Mati kawak. Ay, Hangka nga madanagan tatangdanan ka nga mang kuyog kanyak. alaman langan. Mabiit lang nga rod. Taalaag ti cellphone ko. Hello, ante. Na. na. Mayat sa ti aldaw mo nga imay dito'y pakanak amareng. Alala, kumay kan saki di agbayad din. Ni ante mat. Awan pa'y pagbayad ko. Umay kukit din na yun nandiyan o tangko, ante. Anya? Ni, kalot-loton sa diadubo nga si Dayo, Pautangan nakman oray may isang order lang, ante. Ay, agbayad ka pa'y kumaamareng. Naurnungan ti utang mo dito'y pakanak. Agbayadak to, ano agsweldo nila kaya ko. Sigurado ka Last day to yun nga utagam kanyak, no di ka pa'y lagbayad, Wen ante, danagmon. Basta na yung nakti utang ko niya. May sa order nga adobo, kan may sa order nga munggo, kan may sa order nga bulalo. Sige, mangantan lakay tani kapudpudutan ti taraon. Linoto kami dagita. Nagadumat ta putahi ti sidaantan pa kayo. Wen atap no mabsog ka. Agpanak ka nga mangan niya. Alang nga ron. Makadlawak bakit? Kasla umad-adumot tan tilutlutom aputahay. Wen atap no mabsog ka nga rod. Ora kasta lang awagas mate panagsubalit ko ite. Kay naanos mo kanya. Angam nay, nagpakulot kamot manan pa kahit. Unat lay di kalaman ti buok mo. Saan na makaid-id na ta buok mo? Saan nga bali? Tabagbagay ako. Akan apay takiday mo. Kasla pimuskaw. Kan oret ako rimat-mat mo. Kasla imatidog. Wen, pina-extension nak nga rod. Masapul nga agpapinta saktap no. Hanak nga isukat. Kan uradan asawa kat hangko nga kaya tagbalin nga lusyang. Ay nabakit. Uray anya pa'y tagbalin nga itsuram. Ay ayatan kalata. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka nga asawa. Basta.
Baybayan na kita kayat kung aramidan. Tapakaragsakak daytoy. Hello, auntie! Anya ngay, agbayad kan maring. Saan pa, auntie? Hampay mat nga nagsweldo nila kay ko. Umay ko kumana yung nandya utang ko. Ay na. Pasensya kan maring. Ngam di kan pautangan. Tanay, nagatidugan ti listaan ti utang mo. Ay, apay nga main adi ka agluto iti sidain yaw. Agluto ka, tapno makatipid ka. Awan pa ngamin kwartak nga pagpalengkek, ante. Ay, pasensya kan. Sana pa nagimot nga masapol, nga agbayad ka pa. Tanay, malugi akmutan kanakan. Sapay lakuma, tamawatan nak. Hello, Auntie Juliana. Nay, maray, umay ka mangan. Itaman pa'y ngay may ka dito'y pakanak. Wan, ante. Taumayak man umutang iti sidaan ito'y pakanam. Ay na. Anya to tagam, napag-isaw. Ano pa iti masida? Wan nga rod, ado tinaka-display nga naluto. Wine. Talo ko mga putahe ti utang nga kante. Sagay sa nga order. Ay, malala. Mabit lang nga raw ta mga lag iti pangitik outam kaanakan. Wine, mabit lang. Thank you, ante. Ay. Apay, teko na da dyan nga, ante Edna. Iso na lang ti mabalin nga pag-utangak. Nag-aduda nga mabalin nga pag-utangan. Adu ti ante nga, ada pa ka na. Iso nga makautangak ladta. Tatang, hang kayo nga rumuartad ta. Saan? Apay ay amatay. Ibatek man pa dato'y bayad ko iti online shopping. Itulog da ngamin no madamdama ito'y balayo. Ha? Dahito nga min number ti balayo ti nang i-address ak iti parcel ko. Apay ang dito yung ay. Mabanog ka pala ka. Umay dito yung balay. Basta, diya kaya't nga makita diya manugang yo. Hana nga min amo nga ada parcel ko. Ay, wan, anyat si tayo. Nakaparti akit pato itay. Ado pa'y madinabati ta dakkel niya pinartay. Inyado ba? Ay, mangtad kayo man ta, pangrabyan me kanila kay ko no madamdama. Lay, ikalataba nga alan. Anak ka. Nangalam dito yung karnit pato, bakit? Ay, kat ginatang ko ije palengke, Half kilo lang dito ginatang ko. Ta baka hanta nga maibus. Umayat ti pan nakaluto na. Kastoy ti panagad adobo ni tatang kay. Ay, uwan na. Uwan nga, Rod. Nadla ko matgata. Ala, mangantalata. Ay, wan, no, nagswildo kan kat itin mo man kanyak nga dagos di swildom. Tay nakag-market no bigat. Sige, bakit? Inton agsapan nga itid ka. Ragado, ba't ti simang parcel mo, anak ka? Katlay, kurang di bati mabayad. Binayad ak pala nagiti dadluma. Ay, wan, hang kayo nga madanagan tabayadak ti kurang ko. Mano aya di kurang ko? Nasuro ka 3,000 di kwarta kimbayad ka. Nagado, mga milyo in order mo. Ano nagijaya? Ay, basta. Usar ti babae dagijay. Dato ti kurang ko nga imbayad yo. Ayan dagijay parcel ko nga ta. Ito yung tipang lukatak kadagijay tatang. Hello, ante. Umayak man manan umutang. Ay, saus. Naibus mo itong tilakaw kanakan. Kas makita mo. Awanan ti naka-display si daan. Hindi pa ilaaldawan na boss. Ay, ka man padasan kandiyan tim nga idna. Mga no, adu pa itila ko na si daan. Swapang dayjay nga kabsat yo, ante. Hanak nga pautangan dayjay. Anya? Ay, apay ngay? Jakman amo, ante. Imot nga min dayjay nga, ante Edna. Ne, akin cellphone ija agrireng, ante. Ay, tay cellphone ka. Ang mga no tay ururayak nga awag daytan.
Mabitlaang maring wait. Ay, sige lang, ante. Ay, ano nga tada to yan, ngay? Sapay awanan nga pulos kwarta. Imbayad ko iti parcel. Kan pinagpakukok. Ha, ne. At damat nakasupot nga masida ijay lamisaan. Agduduman sapay nga masida dayjay. Ay, awan ni ante itoy. Iso nga libasak nga alaan man dagita. Sobra siguro dagita itilako da. Ay, agpasimple ak. Tapno handa nga madlaw. Sige, mangantan lakay. Agdudumamanan nga si daan dagiti linotok. Ngala, umuna ka na mangan bakit, tanay, nabsugak pa. Nagpamerienda kami, ti may sa katrabahoan may, kat nagadumat yung pasango na. Ay, sapay mabisi na kun. Umunak nga rodan nga manganan niya. Uy, nalamangan kan. Inton bigatak to siguro na mangan. Nabsuga ka talaga. Ruding, agrihing ka man. Ruding, Apay ba kayo? nagsakit uno na ititian ko. Maulaw ako na magkapsutak. Anya, apa yan? Amang ano, adanay kontra akin nan mo. Itaray na kay Diya ospital. Diyak kaya nga talaga. Ang kapsutak nga pirmi. Sige, mabit lang nga rin ba kayo? Maring, ada ka nung nakan mo adandali nakatayam. Ada ka nung paunog mo anapanglas. Anya. Anya ngay nga tadagi Diya nga kinan ko. Anya ngay tinagsakitan titian ko. Kunam mo takalot-luto dagi dyan dasar mo itirabi eh. Mga anuhan nga dagi Jay. Ada pa siguro sa balingan nakan ko. Naimbag nga oras mo, Rudeng. Umay kami man, Rudeng. Ha? Ay, hello, Rudeng. Adani, bakit mo? Awan. Aday di balay da katugangak. Apay ka day? Ay, sikan, ti pangibagaan me, iti gagara me. Tadi na kami mulapat-pat dyan, jay asawa, baraw. Ha? Ala, sumrak kayo pa nga ron. Roding, adan samat ka no naggapoy ito'y balay nga duwa nga babakat kan may nga. Oin! Kau may dagsing-singer iti nagado nga utang mo. Ha? Ulbud ka maring. Inut utang mo gayam nagiti sinsindata. Pinagmama at mula gayam ti sweldo. Ay, sorry Roding. Di bali ta agbalbaliwakon. Hankon nga ulit ang dagijay. Talaga saanan. Tamani po nita, jakon ited ti sweldo ken ka. Saan nga rodan ngayon paigam ti asawak ti sweldo na kanyak? Kat kapilitan ngayon sardan kumatan ti agpaparlor, kanagorder iti online iti komkomporme. Nagbayinak iti asawak, iso ngayon kagumak ti nagsapol iti nagtrabahwak. Aging gaan nagipatakder kami iti pakanan, iti sango ti balaymi. Alakastan, tuy gaya mo no kabsat mo, mari. Di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan, ti may sagayam, di ti drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama, ti gayam yu Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Naimbag manan nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti kapadasan ngayon tayo drama itakat manipod kanikab sa tiinyang san napud no anagan. Ngamsakbay na makablawa mampay ni Jaisel Fernando, Edgar Hughes Sores, kani Elma Rodrigo. Kastiman ti kunani kabsat inyang. Dear manang biyanang, may sa kabalo kat ada kakaisuna nga anak ko, kat iso ti kadkadwak iti balay ko. Adaw gali ka man ng gundaway, ada nga minagararami ti anak ko kat nalay nga grigalo. Tunggal sa rungkaran na ti anak ko, adalat tamot irigalo na para iti anak ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay.
Na mga orasyon na. Ada ni Norma. Ay! Si Kamoy Gayam, Aladdin. Wine! At dati anak ko. Ay, hey. Anya ngay day ta imut mau barok. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na! Ay, nagkibasain. Anya, siupaw day tangay. Asado wano bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day ta barog. Malalala, sumrekan. Tay nakayaban jay anak ko. Wine. Uray, di mo ni katay ta chinilas mo. Ah? Isirok mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo ila na pudnukin ka. Wine. Anya? Alan, Norma. Aklunan na kun Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan, aklunan na kun. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Magpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang ada panagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingitingak pa anay magtirik na ka, Kanong tupay ngay. Mapmapanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladdin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga Rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga Rod paayan Wan, pang-asim. Manungay tintid ni Aladdin kan ka akwarta. Ni, awang matintad na kwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matinagtirik namken ko parigatem pay iti husto. Tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw sayawanin agsardengay nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmon na pailaang ti balasag. Ngam no nagasawa danton awan laam mo ka. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunod ni Aladdin. Why? Tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, at dama insangpit mo anak kabigao apansik anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day ta. Ta irigalo kin ni Norma day ta. Adda ta inlasin ko ako kayo jalamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan anak ko. Adda tatang, agpakpakipo lang day jay. Mariknak. Kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No tarik nanakin ka wano awan. Sa bagay magkindi Numnay, kita tama ka no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarik man ni Norma.
Ah, hey, si kamu gayam ala din. Ala, sumrek ka barok. Na, awan sa mo, bi mo ita barok. Ah, uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Ah? Uwan na. Mabalin. Sige. Talo tayo amapan mga ni Tirwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, wan. Ay, nalipatak mitain. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki day, nagpulis kan. Agur-uray ni Aladin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita be, sa kanto agpulis intong madamtama. Apay no da kayong tirumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulan ngamin. Nagloko kan. Abay, siya kaya ti ararmon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, may. Lala. Intay lamangan. Oh. At iti pagpilyan iti makanan na. Agpili kayo iti gat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Siga nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung order yun, nay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko, nujak maibaws. Abay, kapaw. Wala ni nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaiso na libre. Aladin, Barok. Madamag kumanlaeng manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, una nga matlays. Adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman ak nga rod, nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat siya. Kaya't nakaday jay. Agpakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang lukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, turugak taw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Baraw. Manuti utangan nyo, nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay sos, Baraw. Kabuteng naktianakaw. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, Baraw. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ki jay balayo, Baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma.
Nay, handa ka ba dito'y balay Mare? Apat, anya gagara. Ay, ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw ken Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay Mare. Ay kapag dait ko anya pa ingay ko ma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag pare. Manula ang minutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadakano papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo day jay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang, Ken maisa amu may ti limitasyon may. Sige, papanak amangan no marabianak man. Wenno saan makiturugak tan ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itan niya. Ta siyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta numadamdam Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wen, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamiten Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo da mga babakak no kwa. Asa na balita bumawi tanu maminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manun Sana balita na singpa mo dya sotor dya anak mo. Utang amkik di tidakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit taman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi tanu maminsan, mare. Saan ay? Awan pa nagtalikukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladin. Ne, handa kayo magayam, Nana. Sumrak kayo Ay, ijak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, Nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko itinegosyo. Agla ko ak itiwagwag. Dua abultaw jagatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mapiit. Mabit lang nga ron, Nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na, agyaman na kaladay na kong. Ay, talaga, naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbali naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag, nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko, nanang. Ay sayang daytoy no maila ko. Kukwa akong dagitoy. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak na gito yun na ba daw. No, at na dyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang na gito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung Nana. Tane, adon ti utang yaw. Wine, promise.
jakon umutang ken ka baraw. Wayne, ta usaron mi kininorma dyan na batin og kasar kami. No aklunan nak ah. Ay wain, aklunan na kadayjay. Siyak, ti makamaw. Nagbayag mangar nga aklunan nak. Mabitayin baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may tadda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo, nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amo ka kurso na damit ni Aladdin. Oray asino mo siguro a babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano ngay Norma? Aklunan na ko na. Hala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap dakla ang tibagik. Tama nga no ko na mga isi tugetak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwin nga raw abalayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangaram kan ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirik na na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo ti linalakyan. Iso gastos yu amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uwing, talaga maagastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasar dagiti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmi kini Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Hmm. Anya day taanot bok barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Saan anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pang rugyan mikin ni Norma. Bukwa. Wala no saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa. Awan mo't kwarta ni nanang nga pagbayad na Aladdin. Diyak matbursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron.
pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo nanang ngambilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sige rin nagpailaan. Apay, saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idi barupay laang dayjay nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Diyak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsem, norma na ko. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad pa din. Tano di da kay ipabarangay. Urain inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin ang manugang mau. Nuwain, Romana. Kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay alalaki. Kunak nga raw da sinahan lang jay anak ko. Di na mo kayat, mare. Na-inlove sa ni ti dayjay alalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Ingka gumaak nga rud ti nagtrabaho kat iniinot a binayadak ti utang ko iti manugang ko. Nagsakit tinakam ko'y didamo, taninam namak at talaga adinan pabayadan ti utang ko kankwana. Ngam bayat ti panaglabas ti aldaw, namiris kumatla nga siyak tayan ti bidot. Mababainak iti bagik. Tunggal malagip ko dayjay ngay nararamid ko, lumlum na dak itibain. Alakastan, ti kabsat no gayem mo, inyang. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, ti kapadasan ni kabsat inyang, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kan parity drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina kada tayo amin.